Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pangling kukwala aso mapmamaanaw salam akalilintad na gusto ka pipya ginawa. Nabanyo din mambagyan na sila no to mabuya mamakinig sa mga buni-bunian mga idida mga kapunggulalan sa ranon nagagaw na pananadam. Sagi ko na iay dito kan na request na gupanton agito ariakan si prinsesa ay mamanguntara ay pililalilang yang kon sagito lakemi ada sa lakaw kisay nor sa katela kemi na pamakingang ka sa tutangkay nga kumbu isa sudika so kumbu su Allahu ta'ala ida kalamba isa tila naguda ka apawingi sa pakapmilingan na mirkano so salam sa wasalam. Limbo timura pandai loyoy nade loyong kake nade limbo kake ge na wai nai sarete akong kae kadiko wae katawe tiai gunawari aku aperinsiai sai me apa mili manguntara ame ko ro mi bungkai atau mawarang kairanon saya sauto ai ngede asa kaso di ko kerawa biolog na sa gaya ke buko dinamin dulon ide dauna sai nore sala lagi nena dia saratan akan den nasira tangkau nutan kasudin suaurano nakein ai dedau nakai nugu nena usai manto lagi đời no la
gide keseno koy awade sarog peging ada sarog pemagekala ya ruang bawana denu kawaro gege pikir silala o gede marenden na inoko wanaka dide na berase patang koy warong bola de nakai na ai de dau nakanu gona bua pung kadin si sempere ka orayane ade sai pekenayo napa pekakne sembuh ade buta tapasorata ni sapa desa pangai beteng Deo nakanu guna salate na penimbo ya tembura pindi loyon nagia panakamu me aroge sugue pantona nak sekai ede kape sengasare pag kamay lengka so gedung ini sena desa ke nama lasa ginawang ke awal besodi margean penghati ada rapai kai le ginawang kasai nate bora pendeloyo nakagi mana den kagi pere bungkai sakatau na betana apa sinangku hati gunu aware kain apa sisai me pamile mangun tare Moria tau mangutara prinsesa me apa pemanton sarinau ko beo minta nawane watare lalawi naya pesinangko la de naka ubeka peyo ngasapa tadi bupatu tategi kayang kai dempeyo ngai sopa manayu derimbe ngake salongang kameron kebinta degereng kaya besar degen gereng awalia de loma
bina ke derondongan kami bekerja apa gering ina tembura pendelong uyune asai latana pelinggo nameko manegeken aku angka gereng sopamana inu derimbeng enapa yo bedi tanto napa penalan anak kena turogena kalina kapementa-bentang koy benar apa yung enemi aku wangka gereng kada ada mana naya bersadi kores nado malan sama rasai nakagi mini derot ya kasih lingungan sana naya peterong koy nao say mantaway nao dibuka maregen are kowe senagu panton arbola denaka ay diduwari kulay namargerem sopotere ilalawin nakagia mini dero namia kasiko alengi hunde nare bunde ako saya den sakata sok lalamaken penamburaka ken kundurunduro naniyo